E te whaatala whātu tala whau mai Sāmoa i leisi o na whao po pongare nei, o si mai ele whaafonga. O whaamama a venga i ua tu ina mai le atu nui lalo o polo inga o wha lawe whaafosei, ona o le whaale tonu o le ele tise, e te tonu o le tolu se furuaso le nei o lo ua whaanga solo, o manina i fōle sanga a sui o le komiti, le whaelo inga ma le autu stana le neva yaso, e le o au fia i vaenga o whaamama a venga, le tau o le atutongi e se ainga i se tangata whai mōli u whai lei sene, e na te waia ina se afi e le tise wai e whaatawa, a ngai le mito le whale o le ainga, pa te se eima le tau o me whai tino e whaonga ina le waia ina o le whale. E le tali mai o le ofisa sili o le pulenga o le malusi anga tau e le tise, e whaatatau i le nei vaenga. O le tūlanga ia le ngā luenga a le whaaputonga, o umona whaatula whanoina. O lo iai al matou whainga paanga ma le vaenga, fo le private sector. O le lato le vaenga la ia le asosia lau whai mōli, o le lato ana ia mata whaioi, e le o la le matou ngā luenga, te tonu o le vaenga lea pe matou ngata i tua mai o le switchboard, me le ile mita. O le tūlanga na lo iai le whaatulanga ina o le whaatino ina o le matou ia o nanga. Ona pasilo le vaenga ia lau whai mōli, o lato fuila wo ia le tomai, e lau te tiro pole ale lo to le whale, i o la fole toa inga afi e tala whea ngai le lei ma le toa inga logule. O le tusa o le mta whai o iana wa umana ma vai vai. O le mta whai o ina o le vanga fole al private sector. I se fole al ngā luenga mātoia le whaatong. Na whesiringi e fo e au telefou, i le si ita i o tau afi mōli i o tau nuk mai i le atu noo. A nisi o pisi nisi ia o lo anga waa i lalo o le whaamama a venga, e lea ni tiu te o afi mōli e awina mai i le atu noo. E pei o na mai ta wina le maasina nte nei, e mawalalo atu le tau o afi mōli sa maua ai malolo si atu, na i lo tau o afi mōli fōu i o tau noo, ai e vaivai atu lo lato malosi mai afi sa iei mua, na whesiringi ai pele o iai se fuafuanga lato te toi ilo nai, te tau fuafua whaatulanga ina, mo afi mōli ia o lo tulimata ia le atu no e mo mia le whesoa swani, mai le whaale tono le ele tise. A sila fo i tata emergency orders, na wabatu, na umanini atu ai le piliota. O e taini whaatulanga ina. E mawhai ai o na eligible i lalo le tata whaamama a venga leo tu ina atu le malo. Ma o i fo i, o lo a fia i male huava yaso, e le whaatino ina le tata proclamation of emergency. E iei foi la na sila le tātou komiti le tūlanga lea o tātou wafi e whaatawina i nei Sāmoa, ma o lo iei foi le tūlanga e whitutu na iei. Ma o lo iei lea wanoa te tonu o tātou polo inga o le tūlanga le taun whaatino e tauna whiso sa o lawa i le tātou tanga ruenga tiute. O na whaatino la i o le iloilonga, pe tala whiunga ia ma tātou whaapa a whapeanga tu ina mai tonu o tātou emergency ora nei. E manatu telefou, ina ia mawhai e ainga Sāmoa e lima vai matau lea wa o le whaasoa, o na ngā whatia le tau o se afi mōli, e mei se mo ainga iei matua tau se mo mia le ele tise, po ni ainga foi, e iei i lātou, e iei mana o ngā whāpitoa. Wa whaawau nei sa ili linga mtanga luenga o le soifua maloloina, e le vaenga whāpitoa e sa ili ai, po whea tonu lena pisia mai le alo se fulma le lua tau sanga o le atanoo, e le wha mai o le fiva pona e vi mati ngā ina, lena wha na nati atu se malanga wha apitoe ni usila mo tohon fitinga. Ma o whaido mai e fo mai e le mauta ngasa ngase ulu matotua, o le itu ai ngā tenki fiva lea e sea o na maua i le atanoo, ai whaisi o na ongo ngātu nai lo le tenki fiva masani. Mai o leitu ainga fo lea ua wha maunia mai el soifua malolo ina fiti, wa malili waini whanau se toa lua. Ma o leitu ainga tenki fiva lea ui lea tunu, e pei o na wha maunia lea lo se funma le lua tau sanga lea o lea tunu. Ma ua wha ilo ai fina ngalo nisi o lea tunu, pe le uala ngā te tau lo ili soifua malolo ina o na whaia ni wha alau i loa, a o ni lapta inga e pui a mai ai o tātou tangata e meisi o whanau, i reo o mai ai o leitu ai ngā tenki fiva lea i Sāmoa. Pei taina tue whaamanatu ei o no le whaai ungol tu sanga o mawai, na whaalau i loa ai lapta inga ma le iai o Sāmoa i whaalawe lawe whaafosei,
e na wa amata na wa ia i le mautanga se ngase le whaatupula ia, le au whai i lato wa a fia le dengue fever. Na toe whamanatu foi ai ono eleke ke Roma, o whautuanga lava i le atunu na ia tū mai te whamaota, e na ia whai titi ai vaenga tautu ufua i le namu, ma ia toe whao ngā tai namu pe ato whawha, whaasu namu ma waila au o maue whale o loa, e pui pui mai e le tino mai le ua le namu, lea e whea vea ia siama o le fever pona iwi. Wa whamanino mai le komisino mtanga luenga o leo leo, a wa pa aulongo i tino Filipo, o le i o ane lava o se talo sanga mai le kolisi mawalunga vai maunga, e a mata minoi e lon mtanga luenga e whia su e su enga, e le mata opu le wanginga i lunga o penga ta wha i langi ata, o le ula ina leo se asu mai te tono se fangu, e nisi o alu mawhana wa onga mai le kolisi. Ai o le temi nei, e le i o ane lava se reporti le ofisa po o se talo sanga, e whaatino ai niso e su enga i whanau nei. Pei tai o se whaasisilanga na tuina i lunga i lea onga i penga ta wha i langi, o wha i loa ai o le mata opolo wa nga i ne Yesu e su enga mtanga luenga o leo leo. O le whaasisilanga foi mai le kolisi tuina i lunga o penga ta wha i langi, na wha manino i le to se fulmalitasi o alu ma whanau nei, wa i loa umo lātou swafa, mafio anga e o mai ai. O se reporti mai le kolisi na wha i loa ai, e fōringa mai o se ngāio inga na whaia mana mauti noa, e whaaleanga i na ile ngō lea onga, o no i lātou nei e se fulmalitasi, o lo i lalo le whaasalanga na tuina ia i lātou, e whaamalo loma ia i lea onga mō se vai teimi, ai whaatino mai lava lātou mea onga i lunga o pengta wha i langi, ma whao ane i o lātou whaia onga. Ai o se whaanoa noanga o lātou whaatino le nei ngā yoinga mātanga, ai whao ngā i nai le tō ninga le lau mua. Mai o ata fo ina whaani e lunga o pengta wha i langi, e le o le lotoa lea onga o lo tupuahi, e ese lea no whanga na whaapoto ngā i ai, ma whaatino ai lea ngā yoinga. Mo mai e foi o na whaamalulu mai le pulenga lea onga, i le mamalu lea tanu, i winga wa whaalia nei whanau, wa tau vale nai le ngō le kolisi. Wa mahe a se whontanga al whaafale tuia le HRPP, ma ua toi le lifai le to tele o sui na pālota, e le whātuk mawina pēo le taita inga i le whionga tui le epa lupe sori ai Dr. Sailele Mali le ngoi, ma lona sui taita i le whionga fontoe pia la wofo. O le whontanga e toe whiriwhiri ai o na teitai ma le sui teitai, e tā pena tu ai morwhai ngā pālota o lo lumana nei, e te tausanga whaulua whe lua se fulma le ono. Ma ua whaai lolo la nganga whaaftai le vaenga whaupu whai, i le iei peolo lato whaatua tuanga ia i la ua, e taita ia le pāti. Sauno foitu la epa, o loo matua mausali pea, le tu mau le maupoponga, o le pāti e pui a ia te tau a tangata o Sāmoa. O le whai unga leo telefou manuia tele le nei aso si o tātou o tino, whaasai foia.